Salutare frumoasă și prieteniștilor, da, eu sunt Cristin Big Boss și astăzi o să facem o reacție de la youtuberul Flamingo în care el o să troleze pe ceilalți jucători cu acest inamic, nu știu cum se numesc, și hai să începem. But in real life, whoever keeps eating, I'm actually going to like hit them. Oh, it's the stupid cats. All right, well, die, you dumb animal. All right, there. Let me just clear out these animals first. Pisicile sunt drăguțe chiar și câini. Unii câini sunt chiar agresivi. Up the fog a little bit. I don't want to do it all at once because then they'll kind of be a little bit suspicious if I just slowly make it foggier. There we go. Okay, wait. All right, that's good for now. So you can't really see that far in front of you. You can't just like zoom out either because it's just, you know, you won't be able to see yourself. Nobody's going to do that. So, all right, that's like the perfect distance to see someone from. Because then it'll be too late for them. You know why? Because I am going to turn into an actual nightmare. All right. Uite-l cât de șmecher arată. A fugit. Zice, nu, plec de aici, plec de aici. Mo. Oh, mamă, cum mi-a dat critical, mamă. El este killer. Acolo zice. Oh, uite-l pe ăla cu căritare șmecher. Mamă. N-a scăpat. A intrat și el în mașină. Mamă. Cât de creepy când vine din ceața aia. O lumină acolo. Asta vrea iubire. Mamă, dă cu piciorul. Vreau și eu să am acest mod. Vreau și eu. Mamă, a strigat? Prin strigăt? Mamă. Who's dead? Ce-i asta? Hoț în casă. Hey! I need to find the owner of this home. Hey! Mom. Roses! Look what you have done to these people! No, you can't hide underwater! You Hide love me? underwater. You love me? You love me? Asta iubește pe dâns. What? Let me try this. Ce vorbește? Mamă, mamă. Hey, it's my turn on the diving board. E rândul meu. I'm gonna turn it back to normal now. S-a făcut normală. Oh yeah, you don't know? O, mă doar urechile. Mamă, friends, prieteni. Prieteni? Hai că da. Hello. Din nou prin strigăt, one shot kill. Oh! Mamă, la căleașcă. Mami, yes, mami, da, mami. We need a dad, please, Mammy. Okay, come with me, son. No, come with me. Come with me, son. Where's my child? Hey, My child, copilul meu. Don't run. Mamă, prin strigăt. Este Godzilla. She just. Let me just go down into my puddle and. Someone's. Ah! Prin departare. You left her behind. You left her behind. Ah! Din nou. Hello, Spider. Mamă, cum a fost să ia din nou prin slow motion? Ia din nou chiar. Mamă, baby murder. Murder. Mamă, ca un fel parcă de screamer așa în spate. Baby murder. Băiete, degeaba ai făcut chestia asta. Băi, de e prea așa, parcă e ca așa cu hack-uri. Oh. Mamă.
god. Bro, what kind of person is this? Are you homeless? Are you homeless? Are you homeless? Ce? You like to join Salty Gloss's party. Imagine just going up to like a random person in real life who like looks a little rough and you just stand over him. Are you homeless? It's a foggy night, brothers and sisters. Good thing Spider-Man is here. Spider-Man face parcur. There's another really scary one that I want to do. I just need to make it like really foggy in here. Help! Just out of the pool. If I kill him, I'm putting him in misery. Look at this guy. He came here for babes, and what he got was Help. clumsy idiots. Oh God, why is this happening? What kind of phenomenon is this? See, this is my curse. I am doing this to all of them, whether I know it or not. Uh-oh, it's getting a little darker. Help! Alright, you know what? I can't stand to see this anymore. This is pain. I'm putting her out of misery. God. This one is actually terrifying. You cannot move! Oh my god. You copycat, I'm not helping you! It's like very Am eerily înțeles, silent Deamu. when I kill people. Dacă vreți să scăpați de toate aceste laguri sau de acești monștri, trebuie să apăsați pe butonașul de subscribe și de like și ne revedem data viitoare. Pa, pa!